umujyi ubundi uba ari ahantu heza hari byinshi umuntu yakwishimira ndetse n'iterambere, mbese hakunze kuba ari ahantu buri wese yakwifuza kuba. Urugero ntanga ni nka Kigali, umujyi abantu benshi basigaye bafata nk'umujyi w'icyatsi muri Afurika yose ndetse hafi n'isi yose. Ariko burya imijyi yose ntabwo ari myiza, kuko hari n'ibiteye imbere ifite byose ariko haberamo ibindi bintu byinshi nk'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge, icuruzwa ry'abantu, ubwicanyi, ubujura n'ibindi bituma iba imijyi mibi ku rwego utakwifuza kuyituramo. Uru ni urutonde rw'imijyi 10 iteye ubwoba ku bayijyamo ku isi. Iyi ni Ivugangingo TV, njye ndi Isaac Ishimwe, kora subscribe. Ku mwanya wa mbere haza San Pedro Sula ho muri Honduras. Uyu mujyi ni wo wa mbere mu isi uteye ubwoba, ukaba ari uberamo ubwicanyi bwinshi kugeza aho hapfa abantu 169 mu bantu 1000. Muri uyu mujyi hacururizwamo intwaro kugeza aho uzasanga abaturage gutunga imbunda ari ibintu bisanzwe, nk'uko watunga televiziyo iwawe ukajya wirebera amakuru yiriwe. Uyu mujyi uherereye ku mugabane wa Amerika hagati ya ruguru na Amerika y'Epfo mu gihugu cya Honduras. Ku mwanya wa kabiri haza Karachi yo muri Pakistan. Uyu mujyi ukunzwe kurangwa n'ibibazo bya politike, ibyaha, iterabwoba, ubwicanyi, ubwiyahuzi bwo kwiturikirizaho ibisasu bibera muri Pakistan ku kigero kiri hejuru. Hafi ya byose bikunze kubera muri Karachi, bitumiza ku mwanya wa kabiri mu hantu hadatekanye ku isi. Aha hakaba ari muri Aziya mu gihugu cya Pakistan. Uyu mujyi ukaba ari umujyi ukunze kuberamo intambara z'urudaca bitewe n'imitwe y'iterabwoba ikomeza kuhaturikiriza ibisasu. Abantu bahatuye nta cyizere cy'ejo bafite, kuko isaha n'isaha haba haterwa ibisasu kandi bigahitana benshi, abandi bagakomereka. Ku mwanya wa kane haza Baghdad yo muri Iraq. Uyu mujyi ukunze kurangwa n'ituritswa ry'ibisasu, kurasana byeruye n'ibindi bintu bibi. Ni ibintu bisanzwe muri Iraq. Iki gihugu kikaba kiri mu bihugu nubwo waba wifuza gutembereramo udafite ibyangombwa bikwemerera kuhatembera, nta burenganzira. Abakunzi bo gutembera barumve aho gutemberera. Biragoye kuba wareba ahazaza ha Iraq ngo uvuge ko ari heza, ni ukuri kandi. Ku mwanya wa gatanu haza Acapulco yo muri Mexico. Nta gihe gishize uyu mujyi uri mu mijyi myiza yo gutembereramo no kuryoherezamo ubuzima. Gusa ubu iterabwoba, icuruzwa ry'ibiyobyabwenge bimaze kwiyongera muri uyu mujyi, bituma haza ku mwanya wa gatanu mu mijyi iteye ubwoba ndetse buri wese atakwifuza gutembereramo. Uyu mujyi uherereye muri Mexique ho ku mugabane wa Amerika y'Epfo. Ku mwanya wa gatandatu haza Guatemala City yo muri Guatemala. Umujyi wa Guatemala uri hagati muri Amerika, ufite ibikurura ba mukerarugendo byinshi, ariko ukorerwamo icuruzwa ry'ibiyobyabwenge, ubujura bwo ku muhanda, ubujura bw'imodoka, guhagarika amabisi bakambura abayirimo ibintu byose, hamwe n'ibindi byaha bisanzwe biri ku kigero kiri hejuru, ari byo bihashyira ku mwanya wa gatandatu mu mijyi utakwifuriza mugenzi wawe gutembereramo. Ku mwanya wa karindwi haza Rio de Janeiro yo muri Brazil. Uyu mujyi ni wo mujyi uzwi ukundwa na ba mukerarugendo cyane. Mu myaka itambutse wari ufite umutekano, ariko ibyaha bihakorerwa ku mihanda byariyongereye cyane cyane iyo ari mu masaha akuze. Birashoboka kujya kuryoherezayo ubuzima, ariko ukitonda cyane kuko ushobora kuhagirira ikibazo gikomeye cyane. Habera ishimutwa, icuruzwa ry'ibiyobyabwenge n'ibindi bintu bidasanzwe. Ku mwanya wa 8 haza Cape Town yo muri South Africa ku mugabane wa Afurika. Bitewe no kwiyongera k'ubukene, uyu mujyi uri kwibasirwa n'izamuka ry'ibyaha. Nubwo haba ba mukerarugendo benshi kubera ubwiza bwawo gusa, naho hashobora kuvuka icyago. Nibyo kuharyohereza ubuzima, ariko ukirinda kuhatemberera mu masaha y'igicuku kuko atari byiza, ushobora no kuhasiga ubuzima.
cyane ko ari ibisanzwe. Abantu benshi baza Afurika nk'umugabane wakasiriwe, ariko siko biri, kuko Imana yirirwa ahandi igataha Rwanda, kandi Rwanda ari muri Afurika. Ku mwanya wa 9 haza Ciudad Juarez yo muri Mexico. Ikibazo gikomeye cyo muri Mexico ni icuruzwa ry'ibiyobyabwenge cyane cyane muri uyu mujyi wa Ciudad Juarez, kugeza aho abarara bishyura polisi ku buryo ibyaha byinshi bikorwa ntawo bakurikirana ngo bahanwe. Ku mwanya wa 10 ari nawo mwanya wa nyuma haza Caracas yo muri Venezuela. Mu mujyi wa Caracas naho haba ibyaha byinshi cyane. Ibihakorerwa muri byo ni ibijyanye n'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge bicururizwa ku muhanda no gufata ku ngufu abakobwa, bituma abakerarugendo bahazinukwa. Muri iyi mijyi ko ari 5, ni uwuhe wumva twashyize ku mwanya utari uwawo? Ni uwuhe mujyi wigeze gutembereramo ugasanga cyangwa se ugahura n'ibi bibazo biri mu byavuzwe haruguru? Ahubwo se ni uwuhe mujyi wifuza gutembereramo muri iyi mijyi yose uko ari 10? Icyo nakwibwirira, niba wari uri no gupanga kuhatemberera, wakwizira ku Gisenyi ukajya ku mucanga ukiyogera, ibindi ukabireka. Iyi ni Ivugangingo TV, nge ndi Isaac Ishimwe. Wadukurikira kuri Facebook wandika Ivugangingo, naho kuri Instagram wandika Ivugangingo TV, no kuri Twitter nuko. Mugira amahoro y'Imana.